Be our follow me be him say me year no ended by September. Until right now no me 2025 mu. Until September ni we ya na jese me we me 2026 he me 2026 mu. Until me no me ra me 2026 ni mu dada. Until me twen mu semon so me beba 31st of December 2025. But obi a follow me nim say September biano na me wie 2020 me wo me new year mu me new year no 13th day in my new year enie na mamenka Ghana fo suban kakra enchro maka no happen ba me pese me ka bie mu chiro papa bi ma boni dinda me sa boni din e friend get Hofstede or a Dutch ni get Hofstede nti se wo advance ananse wo sua de duru akiri baabia eden a papa no besia no get Hofstede get no ye GEERT and a Hofstede no ye HOFSTEDE get Hofstede nti obetimi Google na ye disa enkomo no na papa no ochro nyoma bebree na baako a ochro ye ene se ostadi hu se oman bia beko nanim ana beko na chi a na mane eka ho ene na mamre eka ho culture eche se ekwan ofa so ye nyoma no etimi kire se oman ne beko nanim ana se oman ne beko na chi na esense Ghana ni oka ni refini ntino eya na masako faba ade bi wa makapen na masako faba ni e de asua de beso otiase de ntia September afibia mu no na me ma hyase edi me new year because me nyintum se e wo se me twen 31st of December and san ma ye me bibia friend resolution yemudodo na twen 31st inti 31st duru a ni akoye ye hu bia kama yakoye hu bia kama na ye o year of this afi mejima warrior afi menya sika afi meye say afi one say opa calculate de o kan say ubenya afi 2026 no ebia na ememu me de me ka say menya na afi nyina menya abroso de me ka say me pese me hu nyina mehu pepepe kra sa abroso enti afi 2025 no me gitum se nyankopon de me de hye ne nsa no wa ya ma me kama abroso bibiri but osoro nyankopon oye planner nyankopon ye planner o plane wan hyase se opese o hyase no ka se ye insuo bra da bi enti wo kan Genesis a obecho se infitiase no onyankopon bo soro ni asase na asase ye sakasaka eni hu nemum okan o se na nyankopon honhom butu insuo nani at that time when they know ye na all planet sabre na the spirit of God was upon the earth na nyankopon air planet ebusia obetina hwa ye NDC ni MPP but wo problem ni say oman ye ma wo kwan ma won dwene emplane wan kasa won plan no life what plan no life based on their politician eka and internet de bia no are disappointed no before so nyankopon bo wiase no na wo plane ne honhom ni nyina no plan was me wi a me de asase betoa me de we betoa me de we betoa me de we betoa enti time a owie de wo se owie nyina no the first thing na okaye in Hebrew your friend Hebrew or say yehi let there be yehi light ma ehaimbra because opese uye bibia e wo se emu bie ansa no atimi aye ehan ni betimi aboa wa mo ahu nneoma ekoso enu ntina edura nwumra wo so light se de be ya
Ubehu die ekoso na una yankwa akopem bibi. Enti esoro yankrompon plan ni wie ye nim de obeye no. The first now kind say ma ehan bra because a ehan ne ba we are talking about clarity. Afi wonim de wo ye uhu wanim. Enti yankopon han no enye light keke. Na mum no pese ohu because that time na esuma ewo oman ni mu at that time no na wo se ehan ne light ne ba no timi be de ode ye. Enti Professor Hofstede kan bibi ewa ha Jeff afede yenkoso na yenkosi ade. Oba Facebook aye choma kajo za high radio university. Enioma ni bi wo ha obi atise school ntini a kyerɛw kakra na ye de aba wa brabom. Because it was new month. Bibusa say oka omo 31st December. And now oka omo planning omo life ni ye. Now no Israel for omo new month. No omo keka nyoma boom. Most of these financial institutions in September no mewie. Oko Roman Kalima September omo calendar no omo wie no mo plan bibi foforo. Omo te saa de na se September wie afina wie enti e wose ye plan ye life no omo ko manim. Enti bon se company bi ye serious no omo hyase October yi ahyase plan de ombe ye 2026. But one say amawu kwan say we dey atwen 31st December and san no plan no life. Enti na wo 31st December na akobom paya. Na umpaya ye tintin unim dia wo kampo. E ho na abadwini bibi hu say na me krade na mpese me ye. Eno ane so kwasa. You go without a purpose. Amai dodo na manyofo nti enti me ma ye nwini yankasa e kwan ya ye pese e fa so e boy ye bra hyehye ye bra. Yemubi ye moye bra because ye expect say yera Jomahama baby bia ehu onyo obeyo yetim sa wo bo bra na wo bo bra because unim de opesa wo ya onwene de oman ne beye enti time a wunyi no bi nyeska enti China for philosophy bi China for they don't concentrate on the problems. They concentrate on results and solutions. China for do not concentrate on the problems. They concentrate on results and solutions. Ekye say China ni ba no be hu say unyinyi ena dumso ono anka dumso no obekwa akoye generator because when him say sebi mo be kasa sa generator no aba be solve. China ni ba ye no hu say ye cha no ye cha ye de bia te se ye ka ye koto aduro ne ye de aka ne ye de esi awiem e ha adwen iti China ni transia say na so metimi ye cha wa sa cha no ye mfa aduro ne ye beka ye be ye ne style opepass wa pa na ekọ enne sa cha no nkofo to chen cha na ne ye wo ho no China ni transia no ba no say ye sawdust no ye ya ne de akogu sokoban insuo nim sokoban sawdust na ye de asiwia ase o enye hwani ahye sawdust no China ni transia o say sawdust we metimi de aye table amount sawdust we metimi de aye chair amount sawdust we metimi de aye ka ho nyoma bebre amount wo be ba beto ene okọ office bia na China for desk ene wo ho ye de sawdust na ye It's Professor Hofstede asema okaye ne say eboa ma wutie ekwanya oman bia na mane ne na mamre eboa no mane timi kọ nanim ana ekọ nachi. The first one na okaye eye power distance. Tibra Facebook na be here power distance to me can we if you say yes bosomi fufuro mu e na me kire wo sa de no Professor na obaye no obeye Ghana de oyoman bia de ba Ghana de na ye kire wo oman bia de oyeye no o say the first one ye power distance no ka power distance o kire say oman no say na to me sitie e wo oman ni mu to me no
ye fa tumi ni bebre ananse ye tumi no ewo fam enti ohwe se oman bia tumi no se bia obi ye doctor obi ye professor obi ye panyi kase a ohun ni se oye panyi de nanso ye nyina ye nipa sa oman no omo nhye da ma unhu se me na me ye tumi me na me ye sei na unhu se me na me ye ohene unhu se me na me ye DC unhu se me na me ye regional minister unhu na ano se there be power distance or say Ghana for she marks or the my way over 100 patobra Facebook never she over 100 no compare or ye USA there any Ghana there any my say oba Ghana USA for say obi wo to me so ye president to so ye hwan you obia nya obia wo ho omubu empanyifo nanso obia nya obia unim de odema Ghana on my 80% or say Ghana for to me say obi wo to me abehu so to me Nhyira fan say ukọ baabi na obi wo to me a obehu so to me na owo no enye se wo de ebua o eye to me a ope no de sisi ni nia ntidi nti na NDC ni MP before many abreye to me na ope no enye necessary say opese eye because na no bi MP before mafia no enje say me NDC ni amabei se menya to me a ewo se me so me de mafia enye to me a ode kope adwuma mankrofo enye to me a oye nhyehyea ma me no mienu ye kwan na de bia road accident no enye sa to me no eye to me a ne de na aba na aban ba ewo se oye de ope enti Professor Hofstede say oba Ghana obahu say ye petumi pa so be a professor na wo boni din wo amfa professor antoso so be a doctor so be your hini bi na wo ambo na ye second na koye no first ana 3 one kan year enu kwa timi twadwan say wo ammo ohini bi din ye na ohini no kra mfa nche so wo anye kono utimi twadwan say ono no ye nana ote hwan eyi bidie so otoso enai wan fa enai no kran so so a obehu se tumi no menka se tumi nye ba oman bia konanim bia no omu fa tumi ni nhurahura omu di tumi ne boa se uko oman bia ye serious a unhu se we ni manager unhu se we ni student unhu se we ni worker obi a ye adwuma ni bi participatory Ghana on my 80 or say ye de petumi chan adwuma on my 80 okọ mia bebre on my 40 na yembra aha ena no person hwe say on my no ye te san ye ankrenkre anase ye edom ono de Ghana ni bia nim say ye de ye ade edom kwan so na de tie nie de ochire mu ne se moye ma de edom a enye bad se nyina ye ka bom te se ye ka so eye ye nkojankoja nti ye nyina ye nka bom ne enya adwuma no ka enye bad but o say what that see hu say esani se ye nyoma edom ni ntino enti memmoa ye ma ye ndwini yie pachotie asem na America no modu ha de se ya na ye no kumase dia wo ba dia anya wo MPP ne wo football ne wo kotoko dia men kan say you ebusia we dia say ya na ye no enti anya wo na wo de wo crash sem ne ba besesa no say ya na ye no enti sa oman no eye dom ninti no se opese ote wo ho a eye na eden or say edom enya bad because sometimes the ebuaye nso say sometimes uhia edom na ba support to enya bad sa netie na mom the negative side in say bibia ye edom a wo untimi ndwene every say bibia friend group think and answer bibia friend no spiral of silence ye ka spiral of silence e che say anka wunya anka de we wo hwe ni sei na so ka problem beba into bejai Nhyira fan de ntia ye mu bi de bia yenya problem ne say bebia nipa hwe no enye ho ne ehwe de nti no bia se John Mahama ya de wonko ade wusi sei ubenya problem ye bedi watem
Adentina se na kufu ado aye sei na adentina wo nko ade de bia wo nko ade efri se san krofo no se wo ye wadwen se wo hwe ne bibi foforo anasa wo hwe ne bibi foforo a ebe problem because edom ni susu se so obi e kasa Joma Hama ya ade a e wo so nso kasa Joma Hama ya ade so obi e kasa na kufu ado aye ade a e wo so nso kasa na kufu ado aye ade so obi e kasa Baomia e wo so nso ka Baomia so obi e kasa edu nketia e wo so kasa edu nketia se wan kasa edu nketia because obi e ka problem beba Nhyira FM awuzamuntie o e new month tina me kire wo saade na de bi month bia wo de me kire ye de kan ka say ye petumi tumi ne nso ye gi a ye de sisi ye nkrofo ene tina ba wo se police ni a wono anim ene police foi na anu amehye ase ka ho asem eno mu jai kakra minia nim police fo asa ahye ase gigi nkofo sika because o to me o gigi nkofo sika na anu kra de santase kwan so ogi anu atwere odin na sa chese ye mfa ho because o police ni o ye police ni enti obesisi driver ni o to me ye adwen nyenti no o ye police ni owo tumi enti obeti sininia anope drivers for na ehu amane yesi omunjai but omayi omani omu ye de omu pe owo tumi oye police ni oditu but the ref say atade na hye no obewura tu agu na eduru ba bi no call retirement a sa sika na anope bia ogi ne beduru ba bi ontime nje na ne life aye useless but owo tumi do hey. And then national security for hey, oh macho, hey, national security, hey, why? So no, pamu obi, no, yes, say, kikem that, oh, to me, and to under the 2 minutes, and you to me a day bow, oh, to me. The other thing, and they say, yeah, don't one here. The other thing, okay, masculinity and femininity. Now, no person shall say, on my gun, you were a mersu, and I were a memesu. Professor, they say, you were a mersu. Onim de ncho ka se o mesu no yemfa ne se oba bi baako ewo adwumam yemfa se ema miensa ene wo adwumam sa ema miensa no emema ewo ho nyina yi oba baako ena de bia omuni ni di nkomo ena de bia obi e kamfo ne se ne ho aye fe ema mienu na aka no problem beba ebi se oba no baako no so besu se na de o oba ben ko a ono nko na de bia ye kamfo no oba ben kwa no nko ade bia kamfuni e chese jealousy beba o se sa na esuban tie o se yen Ghana for ye wo emasu ni se ema ko ba bi no mu nyina ye makeup na nko akoye makeup na wo sha atade bia obi a o meka chese me de eni de nko anu aye abro so ye nyina se ya na ye no de nko na nko ade emasu no enti o de ba mu behu se yen ye emasu ni se enye NDC na ye de na me ye MPP ni a enye se enye MPP na ye na me ye NDC ni a enye se enye me party ana ma ban ana me tribe ana me hudofo bi na eye de a enye wo se eye me adenti na eye wo yentimi nkamfo nipa yentimi oman ni ntimi nka se we de wa ya de me no na call competition ba we de wa ya de pa ye nim ye sa de no e den ma yen efri se e wo se eye yen anya yen de a emfa Nhyira FM nti so ye wo masu ye petumi ye dom ye wo emasu ba kunie pese me kirew ba kunie e na o se bibi e frɛ no uncertainty avoidance ade no ye nima ye nye oso online no ye problem obebe hu se Ghana ni bia suro nanim Ghana ni bia hye bibia se na onhu nanim a onye osuro hwe broni na be study ayu e na onhu ye enti sanyoma na make kan nyina no ubon se obubom no ebe che odienti a Ghana at 68 ye da so wiawia broni ni be study ye hu se e bas ye take risk ye ka risk a entrepreneur bia betimi di sika hye bibim se ohun nanim o so ohun nanim o odisika behyem Ghana ni ntimi nye saade no hwe ene ade bi wo ho a NDC ebetimi aye ebeboa oman no but osuro sese oya wan hwe aye ntoma no na akoya ade we ya ye ntoma no but ye waniema bi wo ho a
te senke bia galamsey yebra Jomahama sura osuro ni nyina ne se oba ne galamsey a ombetu atia no obetu atia NDC enti no osuro no sa risk ni bia na Akufo-Addo take ye no 2017 so ordinary crab boho na galamsey no one dey see ye oye no NDC for the year campaign tia no because NDC for no at that time exhibit a mersu say we dey ye ne wo say timi beye enti yenye campaign nim kan say MPP fuei momu de mwantimi anso of galamsey enti ye ne beba onso mo bo mu chifo mo bo because omu suro say so omu take sa risk na ye obe 4 million people bo omu ye galamsey enti se ekoka kan asembesi nemo omampanyi bia obetimi aka say Ghana nti memfa hu ni de besi galamsey ma bane no wey mintua wey metwam eno bi na Donald Trump ye no Donald Trump takes risk because we entrepreneur any serious Ashanti region Asokwa MCE regional minister what a risk by yesuro na mekoya me share me nsem twa adwuma se me ben share fm a risk na take here risk in ne say me buy ye no one ahaya MPP stronghold enti e wose de bia no muti MPP a wo kanfo mu ahaya kotoko because ye kotoko ye mfendi agro ena wo aba na wo say wo de bia wo beka MPP asem risk in ne say me hye ase no e de na nkofo anka o ya NDC ni na jini show no kra anye de obi antie wagu show no enso menjai me ye de me ye because I knew the risk baby obi a woni mi bia no me ma excuse e wasa me ya meye mehu manimo me hu manimo meye or maybe a konanim China Finland whatever they take risk ade no so be hu nanimo so hu nanimo say wase ya on hyase de oye light Faraday mu Michael Faraday do ye light no or ye bob na we understand makoma the 1,000 time and who say be yi de or ye aeroplane will be right mu omu hyase no omu ye ya eseye but eduru baabi omu improve no de or ye TV eduru ho no kakran sa na afi e tweti de or ye internet or hyase na enye but ene ye nyina use internet ene wo sori a TikTok o ka se TikTok ne WhatsApp no obi ye ya kopem se eyeye o wo man man ke be bu na tan ke ye mane nye ke ye mane ntoa so because o man no ye suro se na medjuma ne hye na mekoye ne anto amame ade mekoya but omomu ko manim bebre no eye nkrofo a omu taking risk o se Ghana for enya ade Nhyira FM tabako no so bra short term orientation ana na opese ohun se oman no ye dwene ko akire pa na se ye dwene ko animu ye nwene nko akire professor no now when you do the over 100 no ye to me ye 80% ache de petu mi no e ba se o se o man na dwene ko na nim pa na o man no ye nwene nko ye nim sa na o kai enti over 100 no Professor Gafter say Hofstede say ye man no o ma ye 4 over 100 so we be translate who say Ghana for ye short term oriented people short term ne say ye nwene nko ye nim bebre o man no o man ni nyankrofo mu plan say 5 years 10 years 20 years ye plan your life there be obehu say o man ni plan ya ne ye plan ba omi obeba ene asedu nkechi omo beba ye dwene elections ho na mom say ye tena se ya plan say 5 years time by 2030 nka omayi na nka adwumasem ya ma adwuma ho problems no ekofom nurses and cost strike ye kwan no ya ba mu a ekoye by the next 5 years no near training more engineers more scientists ya create technical vocational no ya ma ya bie mu by the next 5 years no na ohia pa bubro no ya yefri oman ni mama say Ghana ni ne ho kire no ne ho nkire ni biem by the next 5 years no na
kuaye a Ghana ye kra $2.4 billion efra brochire amanone ebano enkasa sika no akaha by the next 5 years no na Ghana ye wo tomato factory ye wo onion factory ye yankase ye kra ye nkra nyoma o enkrofo ne be kra nyoma free ha by the next 5 years nanka cocoa na de bia ye ton raw seed no anka ye ne produce na mrofo na ba be fa wa ha by the next 5 years no nanka gold na de bia ye tam ne de kono come be ba ha na ha ye ti se Dubai by the next 5 years no manson kwanta de bia gold wo ho no ke asese mu hyebre ama sa problem na solve ama Ghana nanim by the next 5 years no ne ye ka se IMF ne ye nko biem na emom krofo kra na beba be bobesia wa ha ya nyene sa China for na no ye ka kire o mu de o mu 15 5-year development plan ba into from 2026 to 2030 plus no China for be plan new omu life biem Ghana ni no esan say yen nwene de adwena ye politics ni ntino sa future no yen nwene bi because ye adwene no kra no ye besanya sabi yankase asofo yi aba be ka say enche na yesu ba ye kowiase yamfa ye de amma enti hwan enti ntimi kra plan because o plan ya ye be ka say osuru ni mfie ba ye bra fi say asase nso ye nyankopon dia enti o kase ye nyef so adwuma yie na ye nkra ni yie ma ye nsenso ma ye sa nyoma no yam plan sa life ni ye because your orientation say na 5 years time they say ye wuwu Nhyira fan o mind be planning life to 2025 China na no making kind trel they say omu ko 15 5-year plan and China for be planning life from 2026 to 2030 thereabout 2026 to 2030 China ni be planning yen Ghana for what is our national plan? Ye nibi. If we say or say on mine a short-term oriented people. Yanyin kwechiri on my 4 over 100. And the last one okay indulgence. I say benya nanka de bia ye holiday near GNI. De bia ye holiday near GNI. De bia what do I say? Holiday no so eba kra na enye te say ye bibi. Yemfa nya hwe yese na ye holiday no yemfa nya hwe nothing yemfa nya hwe o yemfa nsua de yemfa plane yemfa nya hwe ne awie yese o na ye holiday ne adidi ne ada ne awie na ade ache ne akwa adwuma bibia ansi yenhye dan calculate emfa nya hwe average Ghana ni no ukọ abrochira Inti aye ka brocho ukwa brochira Ghana ni no no wa ha no untimi make excuses se suno ato se nsu ato a untimi nka se nsu ato na suno ato nti umma adwuma obeba adwuma obeye adwuma ukwa anwumra obeye wadwuma pepepe accordingly by the ebe kan a de bia enche abusia new month ne na mpesa me de wo sha ase with this one say on mine no pesa wo ti de nti a enko nanim a sa nwome ya maboso no o se ye petumi more than yadwuma o se ye edom nti edom no se o pesa o yi wo ho na ye bibi foforo a edene e wo man ni mu because say ne nyina ye no ade nti na nko apesa o ye foforo o se ye wo emasu ye twini nku we are jealous of ourselves ye tete ye ho anya unua de a emfa the other thing o kan ho asem ne say ye nya obi a yetimi ka say yen jai sa de way for that yen ka say okay sika ne ye de nanso galamse nti yen nyai edin yen timi nye onan Ghana ni ntimi nye de aka ne say o say ye yankrofo a yen nwini bebre nko ye nim we are short term oriented people so overhand on my 4 nti Ghana ni pa no on set down planning life nti na me ka kiro say ye mu bi ye awira ye 2026 mu but I'm sure say utie me wo twen 2025 December 31st no akọ ye resolution sa amra no ne ye twam kọ na businessmen no atwam kọ sa amra na wo wada no ena sikafo omodwene eya bu se sikani bia anantam o time awo wada no ena ofa adwene because they ni system ni mu and then the other thing is say ye benya ananka holiday na ye agi ani abusia nti makeni nyina abom me bebie lines so ne edi nkomo de meka ye nyina no uhu ni sen de me bubo so nyina no wo ye Ghana ni eye no kre de me keka yi enye no kre anansa de o kan ye no enye sa ne tie ye betimi asua bibia frim
ɛwɔ saa nyoma no deɛ ne ebetimi ayɛ based on deɛ yakeka keka yi a ebetimi aboa ma ɔman yɛtua biribi afrim deɛ ɛbobɔ ɔbɔso yi nyinaa yi keka bom na hu adwuma a ɛrekɔ soɔ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ ɔman mu deɛ wɔsi yɛ a yɛnyɛ dede bia yɛ complaini vis-a-vis nneɛma a wabobɔ ɔbɔso yi nyinaa no mebie lines no a new month ne yɛnka yɛn ho asɛm ne yɛnka Ghana asɛm ewie a na afi atoa so yɛfrɛ me Nana Jantoa good morning. Nhyira 104.5 FM.